Jua-jua man bandu kam kerina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Jumpa kita ibas acara kebaktiin pekan doanta ibas berngisi pelimaken ibas warisi senda. Maka mari ras kita sikap guna bengket kubas kebaktinta. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesasi badia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kerembaken kesasi badia, ras kam krina gelah. Amin. Adilit ibas kam si kurang kepentaranna, ertotolah ia man dibata, si mereken kepentaran man bandu. Sabab dibata kap mereken kepentaran, man krina jelma alu melumbar, dingendem perkuah ate. Mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 282 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton, ras kita kertoto. Jahwe di bata Bapa kami siringan bas kini rajan surga, ibas keleng ate anak du Yesus Kristus Tuhan. Sikap kami kerina anak-anak du guna dengkahkan karena katandu. Pemetasi serta kam kapempuna, berikan kaman kemahendu bagi peman krina ngawani perpulungan du. Gelah banci katandu ergegeh dengan erkuasa guna empelimbarui kegeluhan kami. Ibas Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami mindo man bandu. Amin. Mari ras kita ngoge pustaka si badia, si jadi ora tenta ibas berngisi senda, ibuat ibas kitab Mazmur bindu 72 ayat sada sekubas ayat pitu. Ajarkanlah man raja undang-undang du o dibata, bereken min man anak raja kebujurendu, gelah iperintahna bangsandu alu adil. Dengan irajaina kalak musil alu bujur. Dame dengan menghumurlah negeri enda. Dengan kerinalah ngenanami kebujuran. Irunggukan rajalah kalak musil alu bujur. Isampatinalah kalak si kekurangan. Italukenalah kalak si nindiksa. O dibata, isembah bangsandulah kam, kidekah matawari ras bulan ersinal sal dengar. Kerina kesusuran muji kam gelah, bali min raja ras udan sinakta ibas mbal-mbal, bagi udan meder ngelitapi juma-juma. Gelah kebujuran erdalan kidekah geluhna, dengan kemakmuran tetap kidekah bulan ersinal sal.
senina rasturang sini kelengi Tuhan, ibas berngisi pelimakan enda, ibabai kita gelah ertoto guna pemimpin bangsanta. Erpalaskan kitab Roma bindu 10 telu ayat sada ras 2 iogeken kami nina bagenda. Kerina kam arus patuh man pemerintah si erkuasa. Sabab labolit pemerintah sila ibas di batanari. Jana pemerintah silit genduari endape di bata ngenetap kenca. Kala si ngelawan pemerintah silit ilawan nakap si enggo itetapkan di bata. Enda me jadi pengajuk man banta gelah kerina kita patuh nandangi pemerintah sebagai pemimpin bangsa ras negaranta, sebab ia me si enggo itetapkan di bata guna ngaturkan perdalanan administrasi negaranta ibabu Indonesia enda. Ya, janape ikatakan ibas kitab Heber 10 telu ayat 10 pitu nina bagenda karena pemimpin gelahna kita pe metah terjemja tanggung jawab ta nandangi pemimpin patuhlah kaman pemimpindu jana ikutkanlah katana la erlatih-latih ikep-kepna pertendindu sebab ia ertanggung jawab man dibata adi patuh kaman bana meriah ukurna erdahin tapi adilang ceda Athena ndahi-dahin jana adi bagai lalit gunana man bandu. Senina rasturang sini kelengi Tuhan ndai go ipersingeti kape man banta makana kuga kita harus ertoto nandangi pemimpin bangsa ras negaranta. Rikutkan kitab Mazmur ndai ikatakan makana perbeben sini hadapi sekala raja selaku pemimpin ngaturkan perdalinan negarana enda labo dahin si suka melana tanggung jawab si ituntut ibasianari jana si ida makana sekala pemimpin si erkemalangan mandibata entah pesehat kerohanianna enda laban silang mabaibana rakyat nei pesejahtera ras tentram ipinpinna anakna, anak jabuna, keluargana pe terpinpinsa. Janah la ia berpihak mankala tertentu saja, tapi adil ras bujur perbahanenna sumuk mankala si musil bagai pe mankala silit buatenna. Sebab kerohanian si sehat mabai ia keputusan-keputusan nape bujur. Keputusan-keputusan nape adil. Si ipikirkan na ay mekapkan kemakmuran ras kesejahteraan rakyatna. Memang ya labo suka enda jadi pemimpin mabagai adindai katakan ajarkanlah man anak raja undang-undang duo di bata. Engkai maka anak-anak raja ingat kami ipebelin-belin di bas lingkungan asrama batalion John 125. Mon dakam tenterai sekal ngabujurna apalagi komandanna seulina tapi anak tenterai ia kan ngakakna tentera igertakina irawaina itipakina macam-macam laguna man anak-anak silit isa kelewat asrame ya mon di sekolah pe culukeun na ia selaku anak tentera padahal di bapana entah berhari-hari rahasia sikap kalkai pe si ilakokeun na tapi anak nandai lagu langkahna lebihan asangkan bapana. Maka ibas kitab Mazmur enda ikatakan maka ulah kami anak-anak rajai lebihan ka tualna hebat nakapna bana asangkan raja. Jadi adi sekala raja menjilai kerohanianna, sehat kerohanianna, ibas belaskan kata perukuran-perukuran na, ide-ide na, bagai keputusan-keputusan na berpihak man rakyat sinteram. Memang labo suka jadi pemimpin. Adi sinin situasi si genduari adi, ya melalakal perbeben sini hadapi pemimpin negara antega. Perbankai jabuna pe harus iaturkan na. Keluarga besar na pe harus iaturkan na.
Kuga rakyat enda pe ibas program-program na gela sejahtera, kerina harus atur kena. Gela ulalit tindakan anarkis entah pe keamanan ibas negara enda teratur dengan tertib, berikutkan situasi pandemi COVID enda pe harus dipikirkan. Sebab engkai, banci kanger kita kan sulit na ekonomi genduari, ngo melala terjadi hal-hal sila harus na ilakokan nangko lah, bongkar lah, ngerampok lah. Sebab engkai, pangan siman panganan lah na cukup. Dahin pe lah na di. Sementara ndarami sen mesera, erga sen lalit. Beletak lawan si pengadi aman. Anak-anak sekolah harus galari wang sekolah anak. Makanya kerina enda harus dipikirkan pemimpin negara tenda. Maka ikatakan na ilumba kena gelah kerina tokoh-tokoh agama ngajuk kerina masyarakat na dalamkan aturan agama. Maka ia terkena kaman Menteri Keuangan gelah namin kerina dana si perlukan guna masyarakat banci iberikan, ya, dana sosial gelah na tuhu-tuhu kebijakan pemerintah pusat, provinsi, res kabupaten enda kerina ikoordinir alu sejalan. Dakam cukup berat man pemimpin negara anta ngukurkan kerina harus ia terkena kerina keuangan negara enda bantuan sosial pe sehingga lah, ya, enda me si ipikirkan negara tenda gelah na menanggulangi COVID enda pe tuhu-tuhu bansi teraturkan kerina. Bagi pe peralatan medis, ya, sebab labo kerina rumah sakit lengkap peralatan medisnya. Bagi pe tenaga paramedisnya, bagi pe obat-obatan na. Dakam kerina harus dipikirkan pemimpin negara tenda kita telu pe anak tanggo liberan mau na dilakukan teratur. Telu dengar entah 5 gia. Tapi di presiden ta pemimpin negara tenda rikut rastimna. Subuh i provinsi, kabupaten, kota, terus kubas kerina ku daerah. Ipikirkan enda kerina gelapanci sejalan kerina program. Gela ulalit de badak lebih de baladat KIP. Tentunya semua latihna iaka pemimpin bangsa ras negara tenda ngaturkan kerina. Ala kali senta terpaksa kami jam ke negara Sideban. Gelah nakai ular kiteken situasi enda tuhu-tuhu banci terjadi gujuk negara enda. Makanya likang gue cakap man pemimpin tenda sila membangun tah kai dia bercakapna adina bangun membangun kini tekenlah membangun semangat memotivasi pemimpin ta mungkin lah bolatih kalakap nardahin wakap kita pe adina idukung kalak kita dahi kendahin ta labo bene ukur ta enda dukung na pelang cakap na kape bueka mambur man pumahan makana senina ras turang tentunya ibas menghadapi situasi segenduari enda pertoton tabas pekan doa enda artoto kita guna pemimpin bangsa anta sebab iya peban laturi kenang melala kal nga perbeben ibas jabuna malah buakap du mungkin lalit perbeben na tapi kita kan ngukurkan rakyat sintermeda kepentingan pribadina keperluan pribadina mau diabaikan italingkan mau didelegasi kena saja man dekarana tapi man perbulangan na tapi bagaimana pengorbanan na maka harus ngenda kita tutus kerina artoto manbana gela ia pentar ibas ngaturkan kerina guna kini ulin ras kesejahteraan rakyat Indonesia enda. Jadi manbanta kerina patulah kita man pemimpin negara tenda 3 kali dagi situ token pemimpin bangsa ras negara tenda entah asal nonton berita kita mau tunarin pemerintah enda pe saja pe labo teratur kena bacikang begini entah bicara bagamin bana bicara bagamin bana bacikang begini entah makanya 3 kali si totokan adilan na pernah si totokan mari si totokan gelaula si pandangi saja menca sebabna si idah berita-berita karena kai penanganan si ban pemerintah entah labo dahin si suka melala ke ije perjuangan
si perlu ilakokan na. Makana si totoken ia gelah sehat kerohanian na. Menjilai hubungan naras di bata rikutkan ras agama aliran kepercayaan na masing-masing. Gelah ibas ia dalamkan aturan agama ne kama iterap kenaman rakyat sintermenda. Gelah kerina kita radu-radu sejahtera. Tuhan si masuk-masuk kita kerina ulah si tading-tading. Artotolah kita man pemimpin bangsa ras negara ta. Patuh kita nandangi kaisi ilako kena. Gelah banci pe si permuliakan Tuhan arah kai pe si ikerja kena. Amin ras kita artoto. Tuhan pasu-pasundu kata singgo ibagikan kami. Gelah patuh kami kerina man pemimpin bangsa ras negara kami. Gelah ia petutus atena ardahin. Meriah ia kap nandahi kenca. Sebab nali ulihna man rakyat sintermenda. Bujur Bapa, pasu-pasundu kami kerina. Gelah tetap ingat kami. Maka pemimpin bangsa ras negara kami. Maka wakildu guna ngaturkan perdalinan bangsa kami Indonesia. Terpuji kam ibas Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Sepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta man dibata. Kata dibata karena persembahan pengatakan bujur. Ngatakan bujur emo persembahan si pahagakan aku. Jangan si patuh ngikutkan aku. Tentu ku kelingi. Tupung kita ngendeskan persembahan ta. Rende kita bas kitab dendenta nomor 170 sada ayat si pemenang. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu, erkesempatan kami nehkan persembahan kami, sebab leben kap nggo ialukan kami ibas kamnari pemasu-masundu. Ajari kami makaikan ras engkelola pemerendu. Bagi pe ajarindu gerejandu, ibas engkelola persembahan enda. Gelaban cipe dahintri tugas gereja, ilakokan gerejandu alu mahuli. Ibas pak saenda ertoto khusus kami, nandangi kesehatan kekelengan kami, sisangana sakit, khususna kekelengan kami nande ruan epin berubarus. Bagi pe Nora Emeritus nande Edward berutarigan. Nande Immanuel berutarigan, Bapak Ismail Barus, bagipe anak kami Logos Sinuraya, rikut peras pertua emeritus Bapak Iwan Bangun. Rikut pegrina anak-anak endu silai belaskan kami gelarna sada persada, silit ibas kesehatan si terganggu, silit ibas proses pemulihan kesehatan. Dudurkan tandu si melias manbana, gelah banci ia sehat menjuah-juah. O Tuhan, manbandu kerina anak-anak kekelengan duenda, iandeskan kami. Bagi o Bapa si mada kuasa, ertoto kami man kerina ngawani perpulungendu, iba situasi si genduari, tangkas miman bandu karena pendahinna, karena ekonomina, bagi karena ukurna. Tuhan si menghibur kenia, mempetetap ukurna, gelah ula yang ngelabuh,
tapi tetap semangat ibas Tuhan. Bagai pekerina serayandu, pandita pertua diaken emeritus, pengurus PJJ, bagai pengurus kategorial, modramen klasis rasrunggun, tetap itotoken kami, gelang ngasuk tetap, ngepkep perpulungan du ibas dahin-dahin pelayanan na, jana menciptakan model pelayanan simbaru, rikutkan situasi si genduari enda. Bagai PO Tuhan, tetap itotoken kami, kerina anak-anak ndu sinandangi ujian semester, subuh anak kami si SD, SMP, ras SMA, bagai si kuliah, gelah tutus kerina Athena erlajar. Kami rasa isi jabu kami, iendeskan kami, geluh kami man bandu. Artotope kami man bandu Tuhan, nandangi kerina, pemimpin negara kami, khususnya Presiden kami Joko Widodo, gelah ngasuk yang ngaturkan perdalinan negara enda, kusi mehuli dengan payo yakak kami. Gelah megegah dengan megenggeng ia, bicara mbue peranan siman beginkan, bagi penilaian-penilaian si berbeda-beda nangdangi keputusan-keputusan na. Beredu menjuah-juah daging kulana, dikuneli persoalan-persoalan di tengah jabuna, Tuhan sinampati ia, bagai mepekrina pemimpin negara kami enda. Gelah nape Tuhan, tindakan-tindakan anarkis pe, lah terjadi ibas negara kami enda, arkite-kitekan situasi enda. Tapi aman negara kami, tertib negara kami, ibas pengaturkan aparat negara kami. Bagai pe ibas nikapkan anggaran dana, guna nampati kerina anak-anak lu si susah. Bagai pe program si ilakokan, ibas pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, enda pe banci terkoordinir kerina, gelah kerina bantuan-bantuan si aturkan peman rakyat si susah, banci iberikan tepat ibas inganna. Oh Tuhan, bertotope kami, nandangi peralatan medis si terbatas mungkin ibas piga-piga rumah sakit. Bagai pe tenaga medis, rikut peras krina tambar-tambar sini perlukan tim medis. Endra pe Tuhan kami sing ngaturkan sa, gelah na pemimpin negara kami si mengbidangi kesehatan pe, banci ia turken na, kerinana guna kesejahteraan rakyat Indonesia. Dingin pe o Bapa, tertoto kami, gelah tim medis pe, berjuah-juah ia rasa isi jabuna, daging kulana pe megegeh ibas ngalakan pinakit, gelah ia pe banci tetap jadi pahlawan, nampati kerina anak-anak lu si sakit di rumah sakit, khususnya pe si terdampak positif COVID-19. Tertoto pe kami o Tuhan, gelah ekonomi rakyat banci bertahan ibas situasi sulit. Janah kebijakan pemerintah pe banci nampati kesejahteraan rakyat Indonesia. Bujur Tuhan pasu-pasundu kerina masyarakat Indonesia bagai pengawani perpulungan lu. Ras kita ertoto bagi sini iajari Tuhan Yesus, minta dage ras-ras, o Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiami, rohlah min kini rajandu, sohlah min peratendu, ibas doni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alami min salah kami, bagini alami kami salah kala empat kami. Olah min kami ibabakam kubas percubaan, tapi ulangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Berkatlah kam, dengan bengkatlah kam kubas kegeluhan du. Tetaplah buat bagin, guna notoken pemimpin bangsa, guna empegegehi kam, ibas ndahiken sa, aloken kamlah pasu-pasu sirehna ibas di batanai. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinalsal ibabodu. Jana melias Athena ngenehen kam,
itatap di bata kukam, janah malam atendu ibahana. Amin. Menjuah-juah man pantakrina awan perpulungan sini kelangi Tuhan, kebaktian pekando anta ibas bernienda bokadung maka si terusi kama pekando anta warisi pepagi mengewarisi peenamkan. Harapkan kami telah kerina kita sikap ikut muat bagi ikuti pekando awarisi peenamkan. Menjuah-juah kita kerina Tuhan si masuk-masuk.